O, di ba? O, pwede yung magtago din kung kamuran doha sa imong trato or sa imong bana or asawa o niya magdagan-dagan mo, magtago-tago mo, di ba? Oh, no! Ano, di ba? Di ba? Pwede magtago-tago. Adventure. Ano ba? Nga na para mas spice yung relasyon. So anyway, hi! Welcome to Stone South Street! A few moments later. We are room 209, guys. So, abrihan na to. Why? And so, this is our room. Sharo di ka matagbaw, ani. So, this is the area. The walls, tables, the reclining seat. Okay, let's get inside. So this is the area. Oh my god, hi, you're there, guys. Like, hi. Sulod. Mag-ulam. Lisod gid kayo kung mag-inusara, no? Kaya mag-tripod na lang gid ta. We are here at Stonestown Suites. This is located at the Uptown Cagayan de Oro area. I will give you a quick room tour. Okay guys, so right after pagsulod gid nimo sa door, makita nimo ni siya nga table, no? So, I'm not sure if this is the dining table or multifunctional table. So, pwede mo magtapok diha. So, pwede mo mukaon diha. So, as you can see, naputay mga paintings nila. Para ma-inspire mo sa nature. Normal gits is like a hotel, night TV. So, you can see my things over there. My Herbalife products and mga DHC products. Other essentials. And, you know what guys? This is my most favorite part sa room. I can put my laptop there and then relax din ng reclining a chair, o diba? And also, we have a mini bar. So, pwede mo lingkod at chill lang ba? And also, we have the kitchen area. So, katong nag-take out food, paingon sa hotel, pwede mo mag-microwave sa inyong choice na food, diba? Yan, we have the stove here and then para dito manimaho naputlay ka ng exhaust. So ayan, this is the comfort room. Diba? Hot and cold shower. So kung gitugnaw ka, so pwede ka mag-hot shower diha. So let's proceed na sa kwarto. Ay kawala ka guys, kaya wala mo makita diha, no? Kaya ako ra gyud ang naa dire, so Diyos ko. Di na ko rin yung kailangan ni chismis pa. So ayan, this time I will give you a bedroom tour. So this is the bedroom. Ayan guys, the TV. And it comes with a big cabinet. O, diba? O, pwede yung magtago din kung kamuran doha sa imong trato or sa imong bana or asawa o niya magdagan-dagan mo, magtago-tago mo, di ba? Oh no! Ano, di ba? Di ba? Pwede magtago-tago. Adventure. Ano ba? Nga na para mas spice yung relasyon. So anyway, so ayan guys, I'm using my tripod. Kaloy ba kayo na ako? Kung mo video na ako, no? Diba? I'm using the tripod now. Yeah, this is the bed. And then, duha suga, normal, lampshade. And also, ako nakurat ko pag sulod sa room kay lanay door lagi. Di pag ana na ako, pag abri na ko diri, lock siya. So na-realize na ako. Okay, of course, bright biya ko. Door di ay siya. Paingon sa CR. Di ba? So convenient siya na ay aircon unit. Na po'y isa ka aircon unit. Diba? So, bugnaw. Dili mainitan ang imong pakakang. Pwede dili na lang ko magpuyo per me.
So anyway guys, after the room tour, we will now go directly to their fitness gym. Kaya gusto ko magpainit, kaya bugnaw kaayo ang temperatura sa kwarto. So yes, I will go now to the fitness gym. So, see you there. Ayan guys, we are here at the receiving area. So I will give you a tour sa ilang fitness gym. So, let's go. Here guys, dito na mag-treadmill. Pwede mo magdagan-dagan diha. Pwede mo magsikat-sikat diri. Ayan, just maintain your physical distancing. Yes. You can work your legs there, here. Ayan. You can also work your upper body. Sa arsa. Then the dumbbells over there. Hi guys, it's me and my skin. Oh. So yeah. As you can see, si Sergio works in legs. So this is their boxing area. And then this is the Zumba area. Oh, diba? Nice silang Zumba area guys, kay luag kayo. So that's it. So, gawa sa ta. Hi guys. Hi ma'am. Morning. So, magawa sa ta guys. So that's it. And they have a water dispenser. Is that what we got? They also have t-shirts, they have boxing gloves, hand wraps. So this time guys, right after tani ato sa gym, moto na ta sa Aroma Cafe for our breakfast. O, di ba? Naog sa tagid guys. So yeah. So guys, this time naman tagawa sa gym, hinaog na ta. So welcome to Aroma Cafe. Ayan. This is where our guests sa business suites kwaon ang ilang mga pamahaw. Normally guys, diri sila ga-dine in. Pero I think na sila bagong gina-apply sa ilang breakfast. Yan, sulod sa gitna diri, no? Yan. Hi! Ma'am, usay sistema sa inyong breakfast here? Yeah, for I think guys, ang ilang breakfast diri instead of dining in is ilang ginabutang ang breakfast sa ilang mga guests sa paper box. And also guys, ang naka-nice pag diri sa Aroma Cafe is they brew their own coffee. Here, ang nga machine. Aroma House Blend, freshly roasted. Available breakfast nila is corned beef, mushroom omelette, and arroz ala cubana. Ala Cabana. Kung saan ang ala cubana, ma'am? Meron siya sir na may mixed vegetables po. Mova? Sige. Since dua ako, So, isa ka arroz ala cabana and corned beef. Yes, sir. Drinks, coffee. Yeah. Coffee lahat, sir. Oh, coffee lahat. Oo, nabay tanduay di ha. May intirador. Charot. Bitaw guys. So yes, thank you. Mga pila ka minutes? Okay, sige, willing to wait. Guys, by the way, si Jackie di ay mata pa lang daan guys. Gwapo na kay mata guys. Ang baba daw biya. Graphics design ni Miss Jackie guys. Oo. So kato magpa-ana sa mga pictures niyo i-enhance mga retouch niyo mga skin diha. Oo, siya nang kontak guys, no. The reason nga sayo ko sa gym kay praning gid kay ko nga tao gid guys. Pero okay ra gid kay mapraning guys kay especially sa panahon karon sa pandemya, okay ra gid kay mapraning. Pasabutan na conscious kasi imong self, ug conscious kasi imong palibot. Ayan na nang breakfast. Oo. Grabe ka automatic, no? So, I will be bringing my breakfast to the room kay dito na ko magkaon. So, guys, kumaon na ta guys. Kay since ako ka-share, ako anang duha ka breakfast. Muna yung mga perks and privileges for being single. Kanang mga breakfast for two, ikaw ra isa, imuha yun ang duha. A few moments later. Ayaw, nalingaw mo sa akong pa-room tour, pa-gym tour, o sa pa-restaurant tour, no? Pasalamat kay ko aning experience, yun sa I-hope ko, kung sa akong experience karon ma-experience po din. Sa mga interesado, don't forget to contact Stonestown Suites for your reservations and appointments o sa Makati, ha?
And you know what guys, isa sa mga reason ano dili mo magmaya ni is aside sa night fitness gym, restaurant, naapod siya mga salon, naapod siya spa, many more. So, dagan kayo silang establishments dito sa Stonestown Business Center. So, yes, hindi mo magmahal dito. Once again, I would like to remind everyone that Stonestown is located in the uptown area of Cagayan de Oro. Lamig kayo. Pahoy dito guys. I just wanna stay here forever. So guys, I hope nga nalingaw mo. Salamat kayo sa pag-uban ninyo sa ako. Again, happy kayo kung nag-uban na punta. And yes, please don't forget to like my Facebook page. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Yeah, Burns J. I would really appreciate kung mag-react mo sa akong post, mag-comment mo, and kung sa pa rin yung gusto diha. And hantod sa sunod di gayon, magkita-kita ratapon, ha? God bless us all. Bye!